n'ubundi mu mugambi w'ubugome, ubwicanyi, ubusahuzi ndetse n'ubusambo bugwiriye muri bo. Harategurwa ibitero bigiye bitandukanye, by'umwihariko ahatuwe n'abaturage bo mu bwoko bw'abanyamulenge mu misozi miremire muri za Rurambo. Abari gutegura ibi bitero ni leta ya Kongo Kinshasa, gusa ifatikanyije n'ingabo z'u Burundi. Abangaba ni amakuru n'ubundi yatugezeho akomeza kutubwira ko ingabo z'u Burundi zikomeje kwiyongeranya, zisukiranya umunsi ku wundi. Hari izaturutse Uvira, Baraka, ndetse ubu ngubu bakaba bari gushaka kugaba ibitero ku baturage bo mu misozi miremire yo mu Minembwe ndetse n'Imurenge hose. Gusa ikiri kubarya kandi ngo bashaka gukuraho burundu, ngo gukura abanyamulenge hariya muri iriya misozi, ubundi kandi ngo bakigarurira iriya misozi batuyemo. Baye ikaze hano turebere hamwe kuri operation iri gutegurwa simusiga hariya mu misozi miremire y'Imurenge, Uvira, Baraka ndetse kandi ni Bukavu. Hari gutegurwa ibikorwa bitandukanye, ariko kandi byose ngo bikaba biri gutegurirwa i Bujumbura. Ku kibuga cy'indege ngo haparitse indege ndetse na za drone. Izi zose ngo ziteguriye guhagurukira rimwe zikaja kukaba ibitero ahatuwe n'abaturage, ndetse kandi ngo harimo n'umugambi kugira ngo bisubize Bukavu ndetse na Goma. Je nitwa Boutros, mbahaye ikaze hano kuri Nayo Media. Kuva ku itariki 8 z'ukwezi kwa karindwi hagiye havugwa amakuru agiye atandukanye. Aya makuru yavugaga ko ingabo z'u Burundi zazamutse ziturutse muri za Bibogobogo, ariko kandi ngo bageze mu Bibogobogo bari baturutse n'ubundi muri Baraka. Abangaba ngo bazamutse basangayo bagenzi babo. Bakimara kuhagera ngo n'ubundi bahise bakomeza, bose ngo bafunga umusururu. Waduhaye amakuru yatubwiye ko ngo bari abasirikare batari munsi ya 400. Abangaba ngo bari bagiye n'ubundi berekeje mu Minembwe, aho bagiye kugaba ibitero kugira ngo bisubize umujyi wa Minembwe. Gusa kandi byavugwaga ko ngo batazahita bagenda direct no mu Minembwe, ahubwo ko ngo bazabanza kunyura kwa Murima. Aha kwa Murima ngo bazabanza bahicare n'ubundi ngo bahategurire ibindi bikorwa, ndetse n'uburyo urugamba rukwiye kuzaba rumeze, n'uburyo urugamba ruzagenda. Iyi operation rero ni operation ndende kuva i Kinshasa, Kisangani, Kindu, Kalemi ni Bujumbura. I Bujumbura niho inyandiko za nyuma ngo ziri gusinyirwa, zarangiza rero zikoherezwa ku murongo w'urugamba, ziba zuzuyemo amabwiriza n'amategeko agomba kubahirizwa uko byagenda kose kuba bifite mu nshingano. Aya ngaya rero ari kuva i Bujumbura akagenda asanga buri umwe wese muri axe ye aho azaturuka n'aho azagaba ibitero. Umugambi uri gutuma bakubita agatoki ku kandi no kwisubiza Bukavu ndetse na Goma. Gusa kandi ngo kubona twirwaneho yarakomeje kugira imbaraga mu misozi miremire, abaturage bakaba batuye batekanye, nabyo ni ibintu bibazengereza kandi ngo bibabuza amahwemo. Ni umugambi muremure kandi ni n'intambara ishobora kuba ndende. Amakuru akomeza tubwira ko ngo Abarundi bakimara kugera hariya biciye akajisho bagenzi babo b'Abarundi bakorera hari imirimo isanzwe itandukanye. Hari abaragira inka z'abanyamulenge n'abakora mu ngo nk'abahinga. Abangaba baravuga ati mushaka mwareba ukuntu mwideplace rwose mukaba mwagenda mukajya mu rugo mugataha i Burundi, kubera ko anagiye gukorerwa operation. Byateye ubwoba cyane abaturage, bumva ko hashobora kuba hagiye gukorerwa ibikorwa by'urugomo, kandi byateguwe na leta ya Kinshasa ndetse n'iy'u Burundi. Amakuru agaragaza neza ko batoye urugenzi ndetse mu masaa 3 z'ijoro bahita berekeza mu gice cya Kageragere ho mu Rurambo. Abangaba niho bagiye n'ubundi kubanza gutegurira indi mishinga ya nyuma, aha ni mu Rurambo. Aya makuru kandi akomeza avuga ko mu masaha make yarashize y'amanywa yo kuri uwo munsi yo kuwa kabiri, aba basirikare kandi byamenyekanye ko bamwe muri bo bahitiye i Gatobwe, ku Gitabo ndetse no mu kandi gace kitwa Imurenge. Abangaba n'ubundi badeployinze ku misozi myinshi itandukanye, uretse ko ahangaha bose bahitiraga kwari kugira ngo barebe ukuntu babanza kumenyera ikirere, ubundi kandi bakaza gufata n'andi makuru asanzwe. Umwe mu baduhaye amakuru yakomeje agira ati bagaragaye kuri Gatobwe, ku Gitabo ndetse n'Imurenge ndetse na Gahororo. Imisozi yaho yose ubu ngubu yari yuzuyemo abasirikare basaga 400. Ibi bice kandi izi ngabo z'u Burundi ndetse n'iza Kongo zahitiyemo biri mu ntera ngufi uvuye mu duce dutuwe n'abanyamulenge tw'Igahororo ndetse n'ahandi. Abangaba ico bibandaho cyane by'umwihariko no kugira ngo n'ubundi
intambara yabo nija kuba izabere ahari abaturage. Utundi duce kandi nanone twavuzemo aba basirikare ba FARDC muri ibi bice byo mu Rurambo ni Kagogo ndetse na Kidote. Aha naho bano basirikare barahavugwa ko nabo bagaragaye mu misozi yo muri utwo duce. Ibyo bibaye kandi mu gihe mu mpera kandi zakiriye cyumweru gishize leta ya Kongo Kinshasa yohereje kandi abasirikare benshi Uvira ibavanye i Kalemi ndetse n'ahandi mu zindi ntara zitandukanye zigize iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Binavugwa kandi ko ubu butegetsi bw'i Kinshasa bwamaze kandi kugirana amasezerano n'abacancuro ahanini agamije kandi kubafasha kurwanya uyu mutwe wa M23 ndetse n'uwo twirwaneho. Ndetse aya makuru kandi akomeza avuga ko aba bacancuro kandi bavanywe mu gihugu ca Colombia. Kuri ubu ngubu kandi bakaba bari mu mujyi wa Uvira aho bategereje koherezwa ku mirongo y'urugamba bahangane n'iyo mitwe yombi wa twirwaneho ndetse n'uwa M23. Ibinyamakuru byinshi byo mu gihugu imbere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no hanze yayo biri gutangaza ko President Antoine Felix Tshisekedi yateguye abasirikare 60,000 bazarwanya AFC M23 ndetse twirwaneho bakisubiza imijyi minini yambuwe kandi iri huriro rya leta ya Kongo Kinshasa ni Bukavu ndetse na Goma n'ibindi bice binyuranye harimo kandi nica Minembwe ndetse na Mikenge ndetse na Kamanyora. Uyu ni umugambi n'ubundi wa Tshisekedi wo gushaka ngo yisubize bino bice byose. Ibindi nuko kandi ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi bwateguye kandi n'ibibunda bya rutura ibyo bumaze kandi kohereza aho bateganya kurwana. Ndetse kandi umuvugizi wa AFC M23 mu bya politiki Laurence Kanyuka kuwa mbere yatangaje ko iyi leta ya Kongo Kinshasa iri kohereza kandi abasirikare n'ibikoresho bya gisirikare bikomeye mu bice bituwe kandi bigenzurwa n'abasirikare ba AFC M23. Avuga ko ibyo kandi ari ubushotoranyi bubi kandi bushobora gukurura izindi ntambara kandi ko bifatwa nk'icaha c'ubugambanyi. Ariko kandi nyamara avuga ko igihe bazaraswaho bafite uburenganzira bwo kwirwanaho ndetse no kurinda abasivile nk'inshingano yabo nyamukuru. Nyamara nubwo kandi biruko ariko kandi kugeza ubu ngubu ntaho harumvikana imirwano, ariko kandi impande zose ziryamiye amajanja, bose barebana ayingwe. Byanga byakunda intambara ishobora kubura umwanya uwari wo wose. Bigaragara neza muri raporo nyinshi zigiye zitandukanye ndetse no mu bitangazamakuru byo mu gihugu ndetse no hanze yaho ko leta ya Kongo Kinshasa imaze kwitegura. Ibyo imaze kwitegurira byinshi ngo ni ukukomeza umujyi wa Uvira, gufata Bukavu ndetse na Goma, n'ubundi kandi bakirukana M23 ndetse na twirwaneho mu misozi miremire y'Umurenge. Haribazwa niba bano basirikare bazabigeraho iyi leta ya Tshisekedi itita ku baturage, ahubwo irwanirira n'ubundi kuba yabamaraho kandi ikaba yifashisha ingabo z'u Burundi. Ibi ngibi rero byose bikaza kurangira bigaragaje intege nke no kutita ku baturage kwa leta ya Kinshasa.